Vruće? Vruće? Pa ja mislim da nije vruće, čekaj. Pa malo je vruće, ali nije puno. Probaj. Je li vruće? Ali može da sjede? Bušaj. Je li jako? Šta je? Mrziša si. Hoće ti siva? Vuči pizza. Evo ovako. Da se vuči pizza. Evo ti ovako. Je li sad vruće? Evo uzmi ovaj. Našao? A što? Ja sam mislila, Maša, ti nisi gladna. Hoće Maša bušu. Evo, sad ću. Evo ti ovo. Hoće Maša Evo, sad ću bušu. samo da vam napravim zalogaj. Mama, budi samo i sekund, mama, mušu Maša. Sekund? Sekund. Kaži prvo svaka čast. Kaži prvo Svaka čast. svaka čast. Svaka čast. Kako ti se zove tata? Pizza. A mama? Mama, pira. Kako se zove tata? Mama, pira. A tata? Tata. Kako se zove tata? Tata, pizza. Bravo, svaka čast. Kaži svaka čast. Svaka čast. Bravo. Evo, sad ćemo da pustimo Nebojšu i Mašu. Evo ti. Svaka čast, Nebojša. Mašo? Dođi vam. Si još gladna? Prijatno, deco. Kaži prijatno. Što? Hvala. Thank you. Ćao, ljubavi. Hvala.